nyuma ya kariba South Imenti kuonania kainya ka kiarume bara bombete kuthira bena boru terene rotongeria igitene riri kwe bobo shumiritie atongerirwa kuma ruterene oruru arabocokeria nkatho MP area iji uria nwe Kathuri Murungi tondu bakong'ang'ana na gutigira ni bakona constituency iji. Marito jakwa bitagwa Samuel Mirigiriongo kana Mbiku kana leto lenge sultani Omiru aja tuli Mitunguu na bwambere manchokerie mheshimiwa president wetu Uhuru Kenyatta nkatho nyinge muno nonto bwa gutunenkera subcounty na nyakira ito Murungi nonto bwa pendekeza mantojera mbiri kuma 2013 na Kathuri Murungi wetu MP wetu South Imenti nonto bwa kumobilize mantoja jonde jari to kuma 2018 mwankatha hizi na ku make sure jao kinya into completion uria mpomba kuromba mheshimiwa Kathuri Murungi ne apush mantojo jatweke gazetted with immediate effect nonto ba 20 kwera 2010 twedeta ku receive mantojera twerito kana incro subcounty yetu Nkuene Mitunguu. Thank you very much. Yes, mbitagwa Kionga Dominic kana ritorengi kinara tucokeria Kathuri Murungi nkatho nonto kutunekera subcounty ya turetete kuma 2010 na ngavana twele atwete bando ya MP na kuruba kitamo batwire bagaite ndiguru yetu utwika Mitunguu Nkuene dore gwatene na nya population yetu ni gututikiria after jogerenya akuruba igoki jogera ngao muno to support na nya bala yero division yao ningutia division yitembo gito tribujire kairi oba kudwane yitawaga itina rugoro itembo gito nonto igokire kurukite nyalami itembo gito kairi na ntuba bogeta ba support muno na ntube goji. Thank you sana. Okibwaga sana on betagwa Henry Muriongi kuma Mitunguu won mbere kanje kikanyagaka tugwatanite na atongeria bonde bankwe na Mitunguu guchokeria president nkatho nyingi muno county commissioner Meru County governor Meru County MP wetu Kathuri Murungi na atongeria bonde ba South Imenti nya baromba kura CMP no ntubako gwatanira ntuko twali Kaguru na gutikaniria Nkuene Mitunguu na ngoro subcounty na igoki division na ngoro yao na itukuromba mando ya dona mpesana ja gazetted kenda ntubeto Nkuene Mitunguu bomba gutereka bwaga sana. Marita ja kwambe kwa Mary Marango kuma Mitunguu ward ango shokia nkatho nonto bwa uratumbete gutwikika twe igiteke kige subcounty kuma tenere twatura Mitunguu na mzee Marango ankubibwaga sana tutenderegerera tukinyao tukinyete lakini ambugisa bwaga sana nyano nto ba bwego kigutwetekereria bakagairwa kwao na tutwatiwa Mitunguu bwaga sana kieto mkigwa nkenete azarede kwetherwa tunenkeri gitege kege subcounty nenkigwa burungi kenerera bu aza ndongiro twerenerwa ekuru na nkaugo igwaga sana na nyakira itware are mucokeria nkatho na Kathuri Murungi nkuru kino ntuba gutwikika batukinyetie tutenderegerera lakini atugibwaga sana kiranka romba ntubetu akari betu ba Mitunguu ora tuture kuthwa twina athiri ndene Mitunguu yetu na indabwirire na bwanda bora bothe bwini imani nani nuntu arankethirwa bwikiritie ntibwikire ntabwikia ntwathuku na ntubetu na nuntu tukunenkerwa subcounty yetu twendere kugwatanira ona atongere bubangi bonde kinya bubangi tura campaign abo tukigwa ndeje east unge bakwambire kugwa Nkuene Mitunguu na ndi nuntu subcounty kairite utwika gazetted katucoke kairi tugwa karende guru as family mwe Mitunguu na tugwatani na karibange Nkuene nuntu safari iji mantu jamige yakendera kutho kweje na development kerutenero wetu South Imenti ndaromba kariba Mitunguu pastors bonde na inya kinya elders twinde tukugwatanira na tuna thiri ndene Mitunguu kinya kuruba abo geta na nyana legoji turi gintu kimwe na South Imenti tucoka utwika gintu kimwe nande je utukurike je turaringa campaign area thaizi katuite gusukuma mantu ja gazettement yai ya mantu wa subcounty ejano so twendere kuthwa tuna thiri ntubetu. Thank you very much. Betani Kimburgo former councillor former MC Nkuene ward na arua oni kambejeta na aja ndejete gutwaria antu ba Mitunguu basherekea kwethera tugitiri Nkuene Mitunguu na arua turi Mitunguu na atongeria bau kuona baba ingi bakumairia Mitunguu mbere mande shokeria muntu gwetwa Uhuru Kenyatta nkatho ikona ikobui tukara subcounty ngachokeria ngavana yetu Kathuri Murungi nungi utu supportete na thingata subcounty je na ugatwewe
nchogerie mono Kathuri Murungi ura wiki national government ura mwene manto ja jonthe noro jatongeretie Kathuri nwe ugutwa nontu no national government na nchoke nshutumu anto bara bagwita ngoge ngavana ugonto bagachoka kuga ateu ngavana atumba kwanda rokere gakaya kathia baingi agakwandura Kimathi na tigane ya manto jau na TJ Power kwa kinyete ne bakarogitire siasa amberio ka gukararia Kireito Murungi ge kiripwera twenio era Kireito aretie twe Kaguru na Kireito ugatwewe Kireito atachoka kaire ajokwa krip ya kuga tokaewa kwona nde muntu gwetwa Kimathi chief of staff manto ja TJ na aja kuma na reire kinyete gitara Kireito kumukana mbere Nkuene nundu Kireito ari chwakura Meru county yonde na Kimathi achwa nture nemwe ira gochwa kugitirwo nchoke mbuge batigera nkoromba mono itwe twena thiri manto ja baba kuga gaitina rugoro baba rekaira manto ja mbere twewa kwaje jara kurukirwa wakati batige incitement yeu nundu itogoranira ari no itogoranira into itokuremanira miunda muntu natiga gwikira meanka muntu ametongo na okathithine na wamweru ena miunda ruguru oni ntukwera twari Kaguru muntu gwetwa Kimathi kore MC akamatete bange batena ndabu especially MC Mitunguu ogwetwa Mawira wayokirinya kiboyo kya roje andinga agerete akienda kuringa mheshimiwa Kathuri kya mukoroka ndari ya Kathuri ndemo njeshi yoe kya ndinga no ikaba kendingete antu akiringa kureterete Subcounty ibwega tugwiti ni atongeri wa Mitunguu na arua na aja Mitunguu tuchokiria MP wetu nkatho Kathuri Murungi na ngavana Kireito na President Uhuru na arombi kura bonde bara inya baromba itiria MP ndene ya South Imenti nondu boku gwitikiria mantu jara jari ki 2010 na 2012 ja kueja na Nkuene Mitunguu Subcounty nondu boku gwitikiria ja kinyanira wango bachokiria nkatho nkaromba tukalendi turi atongeria kairi ba South Imenti ora kuandiki 2010 mantu jaya kuthithika narua tuandike mantu jangi jaya kauga Subcounty rengi ikeja niewe abogeta na ewe koji kwenkuromba atongeria bonde bara na turi South Imenti ukageta muntu inseti antu beto ba South Imenti tuendane na tumanirie na indini twamire gusukuma nandi kenda tuona Subcounty ingi ingijere goji na abogeta Kiripotera Shamero Digital TV kuma rutere na South Imenti betoka imenyi omwirigi.